Abataka babihunya omuri Mbarara City bashobora buremezo bakorabamu ahabwibura ly'amizi. N'abana tebakiza yishomero tubine mizigo ko nabo tubine mizigo koza uniform edomara ya shiringi 12 kandi ntibitaha ruizi katete naho ni line kuza kufuna mizi noga tumashaye moya kasheshe nge kashamukaga na mwedo manozera nzizi na settinga yebuze zensente zinge Uneti z'ubucamane twatagine na mizi amizi twamara kwezi ko natakufuna mizi abana bije ishomero batanabire bigere twine byo kuri twine byo kogese bintu twine nago kutekesa edomara y'amizi mbagituze 12 omwana nko ku rugambarara okushoma kandi kuza Ruizi kuza Garunda n'indeba na cunci twaramu n'icibekeze bucamwe. Uburemezo ubu burigirira hamirimo yo kutimba emiferege yo kwiha Akagera amaizi omu nteekateeka ya Akagera Water Project. Hasi ha ground tukukora abantu batunga amaizi kandi cyo turuko okurwasoge ya main contractor bwe kubanera baho nturabyaho pipe eyitwayiro hoyira ya inchi 8 hati inchi 8 ejo pipe basogya tugantu bahondera mpora cyonga twagamba nti ekiro kyakana tujja kuba tumazire gireyinga tugichagingi deni kyakatano abantu bajja kwa batungira amaizi kurungi kubaine bagatunga. We have been following the main contractor. Where he cuts the pipe, we replace immediately because we don't leave the pipes that cut behind, and when the reinstatement team does his work, we can't trace back our pipe. So whenever they cut the pipe, our team is focused and we are doing every connection back. Meya wa Mbarara City Robert Mugabe Kachebezi yasaba abantu kugira obugumisiriza ahabo kwa mizi agaruka rugakagera nago nigihitagwa. Nimanya konsa nejo konka ndiyo ni ngambana n'abakora bucyo kwata aba National Water and Sewage Corporation nagambere na regional manager nagambere na executive director Dr. Mugisha. We have talked abweshongeje konka challenge tukugira ngo amizi gaburire kimwe kureka ho project eri yone egendo mu misho project yaza kurabaho batekwa kugira aho bateganisa mbwe no kuteganisibwa nabwa project eri yone egendo mu misho konka nagamba nabo nabagira ngo bate mu speed kugira ngo egi project etakateganisa abantu munonga bakatamwa na project so bangambira ngo nkorwa kana baza kwa baherize kimwe we uri manager w'ikitongore kirukujunanzwa kujanjaza mizo mu ihanga ica National Water and Sewage Corporation ahabwambarira Muramuzi Dennis yashobora ngo kuhindura za pipe bakuteka pipe za leta mizi okuruga Akagera muri Mbarara nico kirukureta emirabana mweji abadene kizubucamaze no mukakoba munyamitanga karugangama nyakizi mu kakoba muyenga rwakoba pipe bade wano ya 8 inch tujijewo kuteka ko pipe nene ya 16 inch space teriko emara twara pipes 2 so sen tujako 8 inch tekemu 16 inch otumare tujja kuteka mu 8 inch ezemwe twara maze yo kakoba nenya mitanga wabate. Makuraga gasha kwa Susan Arino Mukisa abwa Tayali West omuri Mbarara.